Mugabekazi Liliane ni urubanza rushingiye ku myambarire yambaye, ni urubanza kandi rushingiye ku kinyamakuru Isimbi, ni urubanza Mugabekazi Liliane ufungishijwe n'ikiganiro yahaye Isimbi TV. Mu yandi magambo Mugabekazi Liliane afungishijwe na Murungi Sabe. Right, Jaras Official TV, reka tubasuhuze tubifurize kugira ibihe byiza, tubahe ikaze ku makuru n'ibiganiro tubagezaho buri munsi. Aha turi ni muri Classic Hotel, ishami rya Kigali, ahantu heza cyane rwose. Mwabibaza uyu mugabo unyicaye imbere ari mu baharaye muri honeymoon. Araye muri Classic Lodge Musanze. Wow. Ariko naha ni sawa. Harasa na biki. Ari ku muhanda. Ni heza cyane. Jean Paul Nkundineza rero ni mu rugo, ukunda kubivuga uti ni mu rugo, ariko nagutumiye kugira ngo tuganire cyangwa se tusesengure muri make ibyagaragaye cyangwa se uko urubanza rwitwa Mugabekazi Liliane waburanye ku wa 18 Kanama 2022 aburaniye ku rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro ku ifunga n'ifungurwa ry'agateganyo. Ni urubanza wakurikiranye, ni urubanza wamenye ibyarwo, so ni byiza rero nk'umuntu uba mu nkuru z'ubutabera ko tukuganira ukagira ibyo tubwira uko wabibonye. Hari n'utundi tuba twagiye tuba bigatuma umuntu yisanisha na tere cyangwa se nuko ubuzima bw'akazi bwagenze. Hanyuma rero nguha ikaze mbere na mbere, wari uri muri urubanza nkuko ndi kubivuga cyangwa ndi kukubeshye? Ahubwo se nta mashusho burayanjye hari nguruka kujya gushaka amafoto, tuba tuguruka dushaka amafoto. Yego, okay. Urubanza narubayemo. So urubanza kwifunga n'ifungurwa ry'agateganyo. Ni urubanza rero wavuga ko rumeze gute mbere na mbere, kugira ngo abantu base nk'ababyumva neza, nubwo bwose hari izindi nkuru zitandukanye twagiye dutambutsa ziruvugaho. Mugabekazi Liliane ni urubanza rushingiye ku myambarire yambaye mu gitaramo cyabaye kwa 30 Nyakanga cy'uwitwa Tasi. Ni urubanza kandi rushingiye ku kinyamakuru Isimbi. Ni urubanza Mugabekazi Liliane ufungishijwe n'ikiganiro yahaye Isimbi TV. Sibyo washakaga? Mu yandi magambo Mugabekazi Liliane afungishijwe na Murungi Sabe. Oya nawe wo mu nkuru z'ubutabera koko. Ikirego cy'ubushinjacyaha bavuga ngo urabishingira kuki? Ikirego cy'ubushinjacyaha 50% ni ifoto ya Mugabekazi Liliane ya caracaye ku mbuga nkoranyambaga. Itarafashwe na Sabe ariko. Itarafashwe na Sabe, yafashwe na nibyo ni ifite credit. Igihe ndaye yego. Ni ifoto yafashwe, ubwo yafashwe na Darisi. Okay. Mu gitaramo cya Tasi, ifoto ya Darisi wayigihe ibira ariko ni Taisi cyangwa Taiki, byose ni Taikondo cyane. Ntonyobye. Yego. Mugabekazi Liliane ikirego cy'ubushinjacyaha cyitsa cyane ku kiganiro Mugabekazi Liliane yahaye Isimbi TV. Yego. Kikagaruka ku ifoto yafashwe na Igihe. Yego. Okay, afunzwe na Igihe na Murungi Sabe. Uri gukwepa. Erega utekereza ko Sabe tuvuze ko ari umufungishije nawe yavuga ati nge naramutumiye sinjye wamubwiye ngo abivuge. Ariko ntabwo bikora ko atari Sabe uwamutumiye. Ubushinjacyaha bwifashishije iki kiganiro aho bwagiye buvuga buti Mugabekazi yabwiye Isimbi TV ko yego yagiye mu gitaramo abigambiriye. No mu mpamvu zatumye basaba ko afungwa bavuze bati nta kwicuza yagaragaje mu kiganiro yahaye Isimbi, kubera ko ari umwambaro w'ibitaramo yari yambaye, kubera ko yavuze ko nta muco nyarwanda yishe, kubera ko yatumiwe n'Isimbi TV akabisobanura, kubera ko yiteguye wa mugani kuburana. Ariko kandi amakuru ufite y'indani nuko ava mu rugo rw'iwabo iwabo mu rugo yababwiye ko agiye kwamamaza ibikorwa bye by'ubucuruzi bw'akabari akorera ku Gisimenti. So nukuvuga ngo yavuye mu rugo yambaye kuriya? No, yabeshye iwabo. Ese numvaga bana ghetto rero ye abiwabo kwa papa na mama.
umubyeyi aramubaza tugiye he mwana wati ngiye kwamamaza no Sabe yaramuhamagaye iyo telefone ni yande ni ya Sabe ni iki ti ni Simbi ni igiki ni umunyamakuru ugiye gukora iki ngiye kwamamaza business nk'umucuruzi ntabwo bari kwanga kujya mu kiganiro ku Isimbi TV yabeshye iwabo ariko yabikoze n'ahandi nubwo Isimbi TV rero yakoze ikiganiro kwa Yago akora ikiganiro kuri Chita kwa Chita bamutaga Isimbi TV wenda nuko ari 18 bahirika yes birashoboka ko yaragiye kwamamaza rega abana bo nabo nicakura cyara shofete bya nambabaje hababaye cyane ababyeyi kurusha Mugabekazi usibye kuza mu rukiko yambaye nk'abaninja wabonaga afite igihunga. Reka tujye mu rubanza nyirizina rero ni urubanza wasobanurira umuntu ko rwabaye gute rwagenze gute hera mu migendekere noneho tuze kujya ku bindi nyuma ntarajya mu rubanza ababyeyi baragowe tujuru bigaruka ku babyeyi hahangayitse ababyeyi hahangayitse inshuti Mugabekazi uyu mwana w'imyaka 22 yego 98 3 ubwo ni 4 kabisa ntabwo navuga ngo ni mukuru kuko yenda icyo gihe nari mukuru cyane avuka ariko ntabwo bikoraho ko ari umwana person iriya foto njye nyibona nagize ngo ni Rihanna cyangwa ni Lopez hari ifoto ya Rihanna niba ataraho ni Lopez nabonye atwite yacaraciye ku mbuga nkoranyambaga ariko muri Amerika ni Rihanna nabonaga ari Rihanna wadusuye nuvuga ifoto igisohoka aravuze uti uyu ashobora kuba atari umunyarwanda kazi njye nabonaga ari Rihanna izi mbuga nkoranyambaga n'imyambarire ya hato na hato izadukorera ishyano uza abantu batagiye mu kazi kubera uriya mwana inshuti ze umuryango we hari wambwiye ngo muri umuna wanjye muramufungishije abanyamakuru mwe akamena ntabwo abanyamakuru bafungishije Mugabekazi yego Mugabekazi ninde Mugabekazi ni umukobwa w'imyaka 24 Mugabekazi ni umukobwa wavukiye ku Kacyiru neza kwa Mike kumenyira imyambaro na Mike none se Mike so muri kibazo kusekazi Mike origine ni muri yambaye ikabutura bari muri Benz nta kindi gihe njya mubona yambaye mu ruhame ntago ni quartier n'umwana wo muri quartier okay nta muri Kibaza Kibaza ni musi ya za ministeri hari mu Kabagari ni umukobwa nuza profile ye yerekana ko ari umucuruzi w'inzoga za marikeri ikintu cyitwa Rika Store yego nawe yarabivuze mu biganiro yagiye atanga avuga ati mfite ubwo turamwamamarije Rika Store kugintuza ku Gisimenti kujya muri show ya Tasi yambaye kuriya kuri we n'uburenganzira bwe ariko itegeko ry'u Rwanda rivuga iki itegeko ry'u Rwanda rivuga ko ingingo ya 143 umukobwa akwiye kubaho yikwije ari muri Saudi Arabia yarya 35 hano mu Rwanda ni icyaha gihera ku mezi 6 kugera ku myaka 2 ubundi ni icyaha ubushinjacyaha butari bukwiye kumusabira iminsi 30 kubera ko iperereza ryarangiye nta perereza riruta Isimbi nta perereza riruta Chita nta perereza riruta Igihe nta perereza riruta iriya foto kiretse niba hari indi mitwe akorana nayo ariko niba ari ukwambara ikirego cy'ubushinjacyaha gishingiye ku myambarire yego ubushinjacyaha bwagaragaye mu cyumba cy'urukiko burasaba iminsi 30 abantu baribaza ibintu byinshi kuki busaba iminsi 30 burasaba iminsi 30 kubera yuko bwavuze ko bugikora iperereza ariko nta perereza serera indi mpamvu yatumye ngo basabira uno mukobwa iminsi 30 bavuze ko mu mpamvu zatanzwe zituma abasore ba Karaseke barashaka kubyamamara barashaka bavuze ko ibyo yakoze ashobora kubyanduza n'abandi none siriya ni corona bamuha agapfukamunwa kusekaza
none se utekereza ko baba bari mu rukiko ari abana oya ko nta muntu urajya kwiyahura kuko wa mukobwa yagiye kwa Makuza akiyahura avuga ati motifu njyanye kwiyahura kwa Makuza ni Jaras wiyahuye oya iyo ntabwo byoroshye ko ibyo titire byabaho yitwa ubushinjacyaha ariko ubushinjacyaha ndifuza ko bugera kuri step nabwo buzajya bushinjura kuko itegeko bubwemerera gushinjura cyane kwa Jenny Joseph bwarashinjuye mu rubanza rwa DPR ubushinjacyaha bukiri Gasabo bwarashinjuye kuki butashinjura kwa Mugabekazi oya siho honyine ahubwo icya kabiri no kwa Elisa Rega buriya bwavuze ko bwarashinjuye icya kabiri uyu mwana w'umukobwa afunzwe na social media afunzwe na Sabe niba yaragiye no kuri Chita afunzwe na Chita ahantu hose yaciye hafunzwe n'izo social media kuko icyaha yagikoze kuri 30 afungwa nyuma y'icyumweru bivuze iki bivuze ngo iyo agenda muri arena yambaye kuriya agakoraho telefone akagenda akaryama akiyorosa nta muntu ari kumukurikirana niba koko yari gufungwa ku itariki ya mbere zo kwa munani nyuma ya show amafoto yacaracaye uvuga ngo iyo adakora interview uko ubibona mu mboni zawe ubona ntabwo ari imboni niko bimeze iyo adakora interview muri ibyo binyamakuru tuvuze haruguru ubushinjacyaha se bavuga iki bavuga ngo hari ifoto yaciye ku gihe ayihakanye arayemera kuko hari ijwi riyiherekeje buriza kuba ifoto yonyine yashobora no kuza hakana yashobora no kuza akavuga atagatwitinga ati uw'ifoto yanjye yababaje aya musore kami ka muntu ni umutima we umva ukuntu ujya kubivuga ukagira ubwoba uba wantaye muri kamera hagati ukajya inyuma ariko nanjye ngenzi urabeshya byabaye urubanza wazamo ngo Jaras ngo ngewe ngo namubarizaga muri 18 umutamu ngo nta marinete wambaye ariko Mugabekazi urubanza ruzasomwa ku wa kabiri saa 9 ntabwo byari bikenewe ko urubanza rubera mu muhezo umushinjacyaha abaza iminota 20 agushinja Maître Vincent nibi oya Nduwimana Ndikumana Vincent wanabivuze ati ubushize mwaribeshye mwandika amazina atariyo nitwa Ndikumana Vincent banyabare bamwise Ndatimana birashoboka ni Zanda rero ntabwo urura rubanza surwo mu muhezo n'urubanza rwo mu ruhame ahubwo yaba mujyana muri arena niba koko ari icyaha yakoreye societe so kuvuga ngo kuba umunyamategeko cyangwa umwunganira mu mategeko yasabye umuhezo umushinjacyaha yavuze n'ubwa mbere sabaye umuhezo kwa president ntirwabaye mu muhezo wabuze ibyo procureur yavuze ishwe nanjye natunguwe no kuba umuntu asaba umuhezo umushinjacyaha amaze kuvuga ibyaha izi ni imanza za show rimwe na rimwe abantu babakende no kurelax ariko ngabo mu butabera nka rura rubanza ubu rubona ute ni urubanza rwo kuruhura abantu mu mutwe turuhutse rusesabagina ni urubanza ruruhura abantu rusesabagina na breaking urura ni urubanza uriya mwana w'umukobwa bazamurekura ku wa kabiri nimugoroba tujye mu gisimeti tunywa akantu icyizere urakibona ararekurwa impamvu yagize abishingizi barimo umubyeyi we umubyeyi we ni gutya wewe wayotse nayotse oya ni gutya so ahubwo ubundi kera ndiraga nzi ko abana b'abasirikare bagira discipline ya danje ko bashobora kuva bana bakaza ari kashi ahubwo ibyo bikunda kuba uruhurirane ntabwo abapasiteri benshi bakunda no kuranira kuba Mugabekazi Liliane icyaha akurikiranwaho gihanishwa munsi y'imyaka 2 kuba Mugabekazi Liliane umubyeyi we yemeye kumwishingira kuba Mugabekazi Liliane atagora ntabwo twamenye ibyo yavuze ariko niba yari yemereye ko yabyambaye abigambiriye abishaka ntabwo yagoye ubutabera gusa uyu mukobwa aburana ahakana icyaha ariko Sabe yabagoreho Sabe yigeze kuvugwa mu iyandikwa ry'uwitwa Sandra Teta
ngo hari umuhungu baryamanaga mu bihe bitandukanye, ati ayo makuru ndayafite, urubanza rwabereye muri Aremus. yego Sabe kwa Ndimbati, Sabe aje kwa Mugabekazi, Sabe wanjye bite vipi, nyine nuko afite platform ushobora kuba ari nini kuko afite miliyoni imukurikira, na Mitosi Jora afite magana. n'abandi yakoze ibiganiro, ariko urumva icyo ku Isimbi TV cyabaye Ni TV intandaro. Ni TV nyine. Hari Chita TV wari wowe. Nawe witwa Official. Teramo TV. Ukomere. Jaras Official TV. Yago TV show. 10 to 10. Ari TV. Ariko abeskoro. Izi mbuga zose zo mu Rwanda no mushinga wo kutwiba. Umunyamerika ashyiremo akantu. Abantu bareke kwishyiramo Sabe. Umukobwa ni Kasha yashutse iwabo ko agiye kwamamaza Lucasito. Birashoboka ko Sabe yamutumye. Urumva utivuguruje. Uragira uti ibimufunze. Oya njyewe rega njyewe yemeze gutya. Afunzwe n'ibiganiro yatanze ku kinyamakuru ubushinjacyaha bwa kotize cyitwa Isimbi TV, nicyo kimufunze. Isimbi TV nyirayo ni Sabe. Use ko navuze umukameraman, use mvuga yari ngo nuko bakoranye bakiri mu butayu. Ahantu yaciye mwitwaza. Ubuse kutavuze Shema. Niwe mukameraman we. Ubu bakuyoye bavuga Kevin. Ageze mu Bufaransa. Ishwe. Ikiriho nuko abana b'iki gihe nabo bakwiriye iminyafu. Nta mezi 3 barekura umwana, niki ni igihano. Niki cyo kumufotora, kwambara kininja, abari kureba ibi binyamakuru Jaras na cyarya na 10 to 10 ariko mana yanjye na GB ndetse na 3D wallahi zose reka tuzivuge barebe ukuntu ameze nka Ndimbati. Wowe urihisha abanyamakuru kutabihishuza muri Arena. Ndabreminga ngewe ndataka abantu batumye agera muri Arena yambaye kuriye. Ha muntu winjira muri Arena batamusatse yaciye he? Ahubwo buriya yasaswa ate? Cyangwa yari yambaye igitenge nkuko yagaragaye yambaye igitenge ageze muri stade gikuramo. Mu amashusho yinjira. We yavuze ko ari kuri ayinjiye. Niba ari kuri ayinjiye baba yanavuze ngo babanza bafunga batumye yinjira. Okay. Bari gukumira icyaha kitaraba. Polisi igira PDU. Police Discipline Unit. Niba hari abasirikare bajyane muri military, niba hari abapolisi bajyane muri PDU. Kuri wowe ubona ura mwana nta mwana w'imyaka 24. Ubona ura mukobwa yararenganye? Ikintu kiri mu butabera byagora kuvuga ko yarenganye cyangwa atarenganye, ariko no burenganzira bwe kuba yarambaye kuriya niba ariko abibona. Gabura no kunkura umugeni uburenganzira bwawe warungu, ariko itegeko rizaza rigufunga no kwambara kuriya n'uburenganzira bwe mu Rwanda. Onesura umugeni urucuruzwa muri Simba. Kwizera Olivier umwavoka we ntiyaje arufite yaguze muri Simba. Urumugisa n'icyaha kwagwe wakoze iki? Watunze, wayoye, wambukije, wacuruje. Hano hari abantu beza. Icyo nkundira classic. Hapo power. Unatinya? Uyu mwana avuye muri Ukraine, yari yaragiye muri Ukraine kwiga. Urayaraye muri kangahe? Araye muri 3. Muri 302. Okay. Yeah. Nacyo. Hanyuma rero dusoza. Turi kugenda muri dusatira umusozo. Turi kugenda dusatira umusozo. Ibi bintu ni somo ki? Yaba ku bantu muri rusange n'abakora ibiganiro ku oya icyambere reka mbivuge uko mbyumva. Abakobwa bagiye kuvuga bati leta yatubujije uburenganzira. Inzego z'ubutabera n'amategeko ziti mwaviyo itegeko. Pahuro yaravuze ngo dukomeze dukore ibyo dushaka ngo ubuntu busage. Mu Rwanda si Amerika. U Rwanda niba rufite amategeko rugenderaho bayubahiriza. Cyakora ntabwo narenze abanyarwanda benshi batunguwe no kumubona ari mu mapingo afunze. Bari bazi ngo ko CP Kabere yabivuze ari nka warning, nta warning. Umwana afunzwe kuva kuri 7 z'ukwa 8. Amaze iminsi 11 afunze. Ese Jean Paul uri kumwe aho nsoza, ariko kuki wirengagije inzitizi itangazamakuru ryagize? Hari umunyamakuru wigeze yandika abuzwa uburenganzira bwo gufotora no gufata amashusho.
oya ntabwo mvuze kubuzwa uburenganzira ariko inzitizi regaragara ko kubura oya inzitizi nawe uriya mwana mufata mugira uwawe umubyeyi we ntabwo yumvaga ko yafotorwa urankurikira umubyeyi we yumvaga atafotorwa ariko umubyeyi we nyuma yo kumva impamvu yo gufotorwa n'uburenganzira bw'umunyamakuru yashyize umupira hasi nta nzitizi perezidate w'urukiko yitwa Yankurije ari muri konji ntabwo yari ahari n'ibyemezo byafatwaga n'abantu ku giti cyabo none se ukuyeho inzitizi njye nta foto nagiye gufata umuntu mu rukiko akamanika ngo ntufotore wowe uri mu rukiko imbere uri mu kizuru ngo ntufotorwe nta nzitizi iyo wamaze kugera mu rukiko ubutakiri uwawe nta munyamakuru wabujijwe gufotora uriya mwana ahubwo itegeko niryo ryagombaga kubahirizwa twitege ko isomo abakobwa bakwiye gukuramo n'azajya ajya kwambara ajya abanza yireba ariko ubundi kariya kenda warakabonye ku bantu bagira amashagaga nkaba harya umwana hari kubona ibintu polisi bikumira icyaha kitaraba biriya bakoreye Mugabekazi ni ugukumira za viole kuri bahari ni babi ataho kugira ngo azi ko ari umupapa ntabyo nzi ataho kugira ngo umwana ko warusenya ataho kugira ngo umwana wo kugira amashagaga nk'uko kuri muri honeymoon none sari hari se urubyiruko ataho kugira ngo umwana w'umukobwa bamufatire ku ngufu muri stade urankurikira neza ariko tuvugishe kuri nk'iyo umwana w'umukobwa iyo umukobwa yahaze umuhungu akebeyuraho akakanda agatimbura bari kuvuga ko yafashe ku ngufu none byari kwitwa ngo iki Jean Paul byari kwitwa ngo iki abwa mbere mbonye umukameramani yatse mikoro arakunda ndakujyana ku isiboti gikunda mikoro igihungu wa reka ka Jean Paul nahoze numva oya aka kantu wakabonye nakabonye ubusa nk'iyo umuntu abeyuraho agatimbura yari kuregwa viole cyane rwose nibyo rero polisi yakoze ni ugukumira hari abo mu muryango we numvishe mu matamata bavuga bati Shadibu mu ndirimbo ya Bruce Melody yari yambaye nabi kurusha umwana wacu izi ndirimbo za Bruce Melody n'abandi batandukanye zirimo imyambarire idasanzwe nk'iyo umwana wacu yari afite muri arena buri munsi zica kuri televiziyo y'igihugu RBA nako RTV zica kuri Kesito TV1 kuri YouTube yego ku kibo badakurikiranwa yaba n'umwana w'umukobwa agiye kubera akabaro n'abandi nabo akabatabwa muri yombi Shadibu n'abandi bakobwa b'abasireyi Shadibu ni umusireyi kuba umusireyi bikwemerera bikugira umwihariko wakora ibiteye isoni nari ntarasubiza icya mbere Shadibu hari akenda urabona imyanya y'ibanga Shadibu wongeraho ko ari umugore w'abana babiri n'umugabo uri divorce Shadibu yenda afite na trauma n'umugore wande harya uzwi Medisare wowe Medisare yagucika none se mpamvu bavugaga ngo kuki Mutesi Jolly yanze ubutumire bwa Muhoze ngo ntaye pasi Shadibu none se Jean Paul uravuze ngo Shadibu yabona imyanya y'ibanga nuko wenda video tutayisubiramo wenda uko bigaragara ariko ibyo aribyo byose ubonye imbere n'inyuma no hejuru yo ku mukondo ababonye imyanya y'ibanga kandi ibyo bintu biragaragara nyine kuki abo mu muryango nyine wumvaga bajujura bavuga ngo kuki bo amategeko z'ikintu bavuga kuba Shadibu yarambaye nabi bivuze ko na Mugabekazi yakwambara kure uko Shadibu yabyambaye none kuki umushinjacyaha yavuze ngo bamufunga iminsi 30 kugira ngo ibyo yakoze bihagarare cyangwa yo kugira abandi abyigisha ubwo bari barambiwe ba Shadibu bari bahaze ba Shadibu benshi ubwo Shadibu ngo araza muri tambonete ntari azemo oya baza atajemo mu ijambo rimwe biroroshye uyu mukobwa ngiye pozisiyo yanjye uyu mukobwa afungurwe bamubwire ngo ambara wikwije buriya umukope we yarababaye famiye ye irababaye ndifuza ko yarekurwa nawe iminsi amaze 10 ari kuri kasha ari kuri sima irahagije ibera kabarora abantu turi gusoza rero nkuko wambwiye uti dusoze soza twitege ko uyu mukobwa abona ubutabera twitege ko uyu mukobwa arekurwa by'agateganyo twitege ko ubwishingizi yahawe buhabwa ishingiro ariko kandi si n'itegeko ko kwishingirwa kwawe n'ingwate n'ibiki byemerwa
kuko Nkubiri yatanze miliyari 9 aranga arafungwa aregwa ebyiri cyane bahora banatwishyuza ariko reka rimwe tuzarugurukire dosiye ya Nkubiri wa rero twitege ko uyu mukobwa agomba kubona ubutabera byanze bikunze. Uru rubanza rwabayeho kubera social media, si urubanza rw'ubushinjacyaha mu by'ukuri. Nta perereza ridasanzwe ubushinjacyaha bwakoze, ni iperereza rishingiye ku Isimbi TV n'ifoto y'Igihe. Ni igihugu gitoya kidafite amakuru menshi, rero ni ibisanzwe. Amahirwe masa kuri Mugabekazi nafungurwa. Dadi wa Mugabekazi uzamubwira nk'ikiganiro tubishyire ku murongo, mubazo ukuntu yasohotse kininja. Ntabwo nzinjira mu myambarire, gusa nzamuganiriza kugira ngo twongere dutange isura nziza kuri Mugabekazi Liliane. Kandi burya ngo inzira ziba nyinshi, wasanga ari iyo nzira yo kwamamara. None se wari umuzi? Turajya kunywerayo yego cyangwa hoye? Narikurwa yego, nanjye ndajyayo. Amahirwe masa Mugabekazi, ariko nta nubwo ari twavuze ngo itangazamakuru ryakumiriwe. Polisi niba afungiye Kicukiro DPS wa Kicukiro, niba afungiye Gasabo DPS wa Gasabo, si ngombwa ko umufungwa aza yambaye kuriya. Uramuhisha nde? Niba ari icyaha yakoze yagikoreye sosiyete, mwerekane. Niba ari ibyo abantu bose bazajya baza kuburana ari kuriya bameze bambaye nk'abaninja. wakiri umwere. Kuki se abantu bose bataza kuburana nk'abaninja? Oya, biriya bintu polisi nayo ifite ukuntu iproteje bariya abantu babaje kuburana. Si umusitari, si icyamamare, si n'umukire, ni umwana uri aho uri gushakisha ubuzima wifitiye rikasito. Jean Paul, mbere yuko rujya mu muhezo umwunganira yavuze ngo uyu ni umwana w'umukobwa ukeneye ahazaza, ushobora no kubaka. Ushobora kubaka n'iriya foto iri ku Gihe. Ariko nk'ibyavugirwa mu rubanza uko yambaye iriya myenda n'ibyakurikiyeho iriya foto ikisobanuye mu myaka 30 iri imbere, bazavuga bati u Rwanda rwo hambere dore inshabure zari ziriho muri 2022. Ziriya ni inshabure, tukibagirwa ngo byiduheka gahora nishya. Okay, ngo byiduhetse ntago yigeze ibona ishya. Wowe rero uri musaza we, ariko wababaye disi cyababaye iki gihungu. Sister Mugabekazi, ngewe nk'umugabo wubatse kandi umunyamakuru sha byarambabaje. Yo yaraje wubatse, ubonye umushyitsi oyo kuri classic, ni umukozi w'Imana. reka dusoze. Ni umuvuga uyu nguyu iyo umuhamagaye ati mfite ubukwe saa 8 urasezeranya, ni amadolari 100 aragusezeranya. Reka dusoze. Wasanga afite aje muri rendezvous y'ubukwe azasezeranya ku wa 6. Okay, ndagushimiye. Astra Vista. Okay.